Ero yokuriye krokyobo Governor Dr. Gideon Nyakundi igobona nyarga kubolia bagambi kurase county ya Nyamira nabo igona abakonyi babo koneke bunango twara barekyombe gose gotware sako bunenchire ya muyoko bwaterana nabo igoko nyara gotwara chinchira cyugo ikirania mange ekrokeli bakogenda ase chinka cyabo maiga yogo kora oburayi bwabo igaya kwana yaseganga yoko nyara kuba umoyo kubwaterana bunabagambe ase county yuna kubolia bagambi ekrokeli bagendrete kubasegeta bana boda gotwara chisako gusebyombe nabagambi bonase county ya Nyamira mwento gochamo na gotwara kyombe kuba bwatani gose gotware sako unenchira mu yo kine na gotingyo bwamate nabo igona magendro gochiase chinsemo chiria bakurwa na wale machifu wangu wote siku ya leo nawapatia changamoto muanzishe sako. Msikuwe mnaambia bodaboda waanzishe sako na nyinyi hamna sako. Muanze sako yenyu. Mtuite za zile mnaritaya tunakuja pamoja tunawapatia hata ng'ombe 2.